Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. I danas ćemo igrati Sky Wars na Pika Network i sa nama je poseban gost. Tu skači, samo se... Ljudi, oprostite ako ste ovo čuli, aha. Ono, to mi je sam... Da, što ima drva, da. Ali ja tebe ne vidim, ti si sigurno na nekoj drugoj strani. Da. Evo sad krenula od tebi igra. Da? I meni isto. Da vidimo da smo točno na isto imali. Ma znam. Hajde, uzet ćemo ovaj sword. 3 često. Ne, to mi ne treba. Op. Meni treba sam bolji sword, evo ga. Uvijek pokraj mene je full diamond, enchanted diamond sword na sharpness 1. Zove se Marlon Nickel. Ja se tučem s likom. What? Jesi pobjedio, umro ili si ga ubio? Umro sam, ali laguje dost. Tebi da, meni ne. Jel ti još uvijek igraš? Da. Da ja uđem u novu mapu ili ćeš se ti ubit, pa onda ćemo. Ubit ću se, ali pokušat sam da Mr. Michaela, kako to sve da se zove. Idemo. Christian Pro. Kad si ti usudio, Baja moj, usudi se ti protiv Pro. Pro sam ti, ja. Jes ga ubio? Ma kako mi ubio lik full diamond, enchantani, bolu na power 4. Šta ubio? Ma ajde, kola briga. FNS. To. Tu si. Hello. Bokić, idemo do portala. Ne vidim te. Ja sam tu. 1, 2, 3, začekaj. 3, 4, sad. Tu. Jesmo na istoj mapi? Ne smemo ti avioni neko. Da. E vidite, tu si lijevo od mene. Na moje strane. Tu. Vidim, Jel skačem? da i ja isto. A dobro, ja tebe baš ne vidim. Zato što imam slab onaj... Nekako wolf. Je tako? A ja sam malo na drugoj strani. Zna da ti na ovom serveru igra Galaxy Miner? Ok, to. 2 česta. Diamond Sword, sharpness 1. To. Boki. Nisam se reći. Dobio svjetlo. Speed. Helmet. Iron helmet. Gold. Sve su neke stvari. Ja ću portat do tebe, tako da nemoj misliti da je to neki tvoj protivnik. Dobro. Jel ti imaš Ender Pearl? Imam 6. I ja isto. Je se porto do mene? Da. Dobro. Ali ja sad silazim do tebe. Dobro. Iza tebe sam. Ko si OP? Čekaj. Ko ja obučim. Nešto ima malo drugačije dijamantne stvari za raditi. Jel imaš kaki FNS? Daj mi malo strijela. Daj mi 5 strijela. Koliko imaš strijela? Koliko? Daj se, sad sam ti dao 5 komada. Super. Je to za od neke... Idemo gor. Sam da uđe hranu. Lik je tu, kikac, ubit ću ga.
Čekaj, ubio sam ga. Isuse Bože. Uđi, brzo uđi. Otvori mi vrata. Sam treći. Isuse Bože. Moram geplat. Moram geplat. Imaš srce i po, vidim da imaš srce i po, tako da evo ti potion generation. Nemam srce i po. U majku ti rođenu. Full diamond sam, baki. Da li imaš nešto za mene? To. Idem gore. Jel znaš da tu ima onaj skriveni chest? Da. E pa ja idem na to. Ma ne taj. Dođi. Sad ću ti pokazat. Evo ti tu. 8-5 sword, baki. Evo, ja imam diamond sword sharpness 1. Ti? Ja imam iron sword 8-5. Jel imaš viška flint and steel? Ne. Idem vid kod ovog lika, možda nije uzeo. Što lik nije pokupio. Dođu ja to, pa ja ti pusti. Power 2, baki. Evo, imam za tebe flint and steel. Imam, jel ti trebaju diamond chestplate? Ne. Da. Imaš diamond leggings. Diamond leggings, nemam. E to. Pazi. Dobro, otvorit na sredinu. Ne, čekaj, moram si začarat stvari. Evo ti ender perama. Ma imam 6. Aha, dobro, ja imam 5. Da sve dotme malo levela. Evo ti. Bar jedan level da imam. I sad smo pokupili. Da mi enjoy taj bow, please. Oč. Na power 1, ako može. Evo. Hop. I sad idemo. Štit me da si mog začarat. Protection imam, breaking, baki. Koliko imaš strijela? Strijela imam 5. 5. Imaš 5 strijela, pa ti da imamo obojica 10. Eto. Ja imam sad 10 strijela, ti imaš 10 strijela i okej. Da vidim baš. Nemoj. Da, ja to više ne mislim. Da vidim. Hoću dobiti. Au, neki lik na centru. Evo, yes. I obučen isto oružje ima. Ko? A lik koji je na centru. Ajde, idemo se portat na centar. Ajde, idemo se portat na centar. Čekaj, kikac. Oš geplu. Ne treba mi, ja se tu već bijem. Ubio te, znam. Osvetit ću te. Odoj. Ne moraš da me osvećuješ. A nemoj me zezat. Jesu umro, a? Ne. Idem gore. Hopa. Dođi malo. Moraš umrati. Ne, tučem lika. I pa ću tebe na kraju da te ubije. Ne, lik AFK bio. FK. Ubij ga, onda je pobijedna baka. Moram. Špe. Ja sam ubio skoro onog lika, ostalo mu malo helta. Ma znam. Ljubio sam. Da si ti ga sam mogao dokaći, ti si mogao doći na klina. Ti si gotov, prika.
Ti si gotov? Ajde više umri. Umri. Yes! Pobjedio sam! Yeah! A vidiš na mapi, to Borut 1-3. Gdje si? Treba te čučim tu kod portala. Ajmo. Ista mapa koji pretprošli put, Ona spider neka. Gdje smo bili jedan pokraj drugog. Gdje si imao one OP stvari. Borut, ja sam desno od tebe, na mojoj strani. Tamo. Na mojoj desnoj. Ja. Ne znam. OP stvari. Smeće. Vidio sam samo dobre hrane. Ostalo sve smeće. Ja isto. Ajoj, ja nemam sad ovog puta baš nešto OP stvari. Ajoj, pa ja... Da li imaš nekakav solid? Imam jedino sjekiru. Dobro. Onda ću morat koristit golden sword. Jer nema nikakav golden. Se bože. Kako loše stvari, ja ne vjerujem. Bolje je nekad stvari dobivam na ono. Ajde, ja ću se bržat od tebe. Evo imam ti sad sjekiru iron za 5. Dobro, bar bolje to da ne koristim ovaj golden sword. Si to gor? A, to si ti. Već mi je ostavio like. Ko? Ko ti ostavio like? Like ili nešto tako. Ko? Mate Guštarić, da vidimo šta mi pošlo. Mobitelu. Mate Guštarić ostaje sljedeći. Okej. Daj mi sjekin. A. Da ne moram gledat ovaj sword. Daj mi sjekin. Pade dol. Thanks. Pokupiš mi sjekin. Nisam. Dole ti je pala. Ja imam Diamond X. Ma tu dole! Neki lik je napisao Balkan. Jesi je našao? Da, ti si to napisao Balkan. Ne treba mi mač. Kakav pogodak. Dođi do mene, imam nešto za tebe. Brzo. O Isuse Bože, šta si ti propustio? Ne! Šta ja radim? Jel ti to dobar taj? Super. Idemo sad tam do mene, jedan lik se briđa. Nek se briđa. Ne briđa više. Ajd, Kile, dođi ovdje do mene. Opa. Ja imam speed, Opa! Znači, otišti nam. Ajde. Da li imaš bol? Imam, ali ne znam jel imam viška, mislim da imam dol. Tu ga nema. Ja imam speed, ne može mene pobuditi. Imam speed 2. Tu ga nema. Ako mene Evo ga imam, u zadnjem čestu sam ga našao. Neki lik. Ne, Kiki! Sam ja do tebe gurnio. Do! Mislila sam da si protivnik. O, koji ste likus! Evo ja ću se... Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se sljedeće. Pozdrav!